20. kosar se nađeme v muzeju na Kriva Palanka. Od toj period. Luce, molim, nekaj knjigata nema. Daj da napišem jaz. Tukaj nema. Vlegovme v muzeju na 20. kosar 2018. gospodevo leto in to posle Jazz Bailey. Pa Anečka, kuća kako izgledao u muzeju Etno. Što se greje na čubet i kandilcet. Šekerčinja, ko si čuvali za vaganje. Za rakije, za vino. Singer, ova germanska je, ne kratovska, makedonska. Druga prilika. Kako izgleda Meana, kafana. Zasnala tako treba, neke logike stavimo programa da vidimo što ti je. Za 10 minuta. Ajde na zajednička fotografija na Flash Ultimate na nas. Pred nas беше Jazz Bailey tukaj. Ние prvi vlegame, pa se Jazz Bailey. Deno na muzeju беше. Včeraj in nekim razbor. Ajde, koji čeka? Koji čeka grad? Ej, nosite. Gradska Palanečka.